Nonoro wa mina ni Ujabhisi. yana marita mina. Baby. La Ayo minjhani mpfukile kwalani na hayi na leyi hlayisekile tshemba mi dye kahle khisimusi ya n'wina so namuntlha hi mi tele ku ta na ra video ma swi tiva na mabebezo a ri ku hlambeni so that's why ni hume ni ta chilanyana hala handle ni ta ba video leyi so that's why loko mi vonaka ku voice ya mina yi le hansi a yi twakali kahle ngendlela ya ku a nga ni twi hala magoza so namuntlha ni ta mi banjenyana hi video yin'wana leyitsongonyana like ni ta pretend as if ni mi gaya gift ne like ni ta va ni mi gaya gift and then ni ta va ku ri papilanyana la ka papila leriya ni ta va ni tsale ku bebeza pretend as if ni gaye 5,000 this is so ni ta kota ku ni reaction ya leswaku i ta react njhani kwalaho cause ni ta va ni karhi a swi vona swa ku ni mi teke video like ni ta fika ni mi byela ku baby na ku teke video ni ku gaye surprise yin'wana so before ni teke video ni rhanga ni khoma swa serious nyana mara ta serious ku na mi appreciate or this is so a ta nqondo leyi yi ta bayiziseka a lahleka nqondo and then ni mi gaye papila leriya and then ni ta vona leswaku no man ni ta ri post ni papila ra kona ni tshemba mi ta ri vona ni ta ri faka laha katsongo mi ri vona swa ni ta va ni tsale leswaku yini ni mi byela leswaku no mabebeza endla ngaku ni ku gaye 5,000 pretend a ta vona hi swa ku endleka yini so mi vona hi reaction ku ta react njhani so no famba na mina tshama na mina swi tiva swi swa proper swi swa ku nandzika mi swi kuma la ka hina lani mi nga rivali ku ya subscribe-ela mi hi like-ela mi hi share-ela le ka YouTube leyi ka Doug and Nico kumbe va tihengama mi ta yi kuma social media Facebook yi koho va tihengahambani Instagram na yo hi koho Doug and Nico kwala ka YouTube ka TikTok nakona hi kona ku nga Doug and Nico so stay tuned loko la ku tshama na hina Baten Gambane. You are an angel to me. When I run my west, come with my deal. Baten. No, relax. So, na gifting yana for namuntlha ne. Na gifting. So before ni ku nyika gift leyi kahle kahle na ku byela ku no na ku appreciate baby since day one mina u hi hlangana hi tshama swin'we so a ni tivi na mina hi marito mara like just wanna say thank you ni khensa swinene ku va u ri na mina eka swiganga ni swiehlelo hinkwako laha hi fambaka kona hinkwato tinyimpi leti a hi tiva ku ze hi fikela namuntlha vona sweswi hi nghene ka 2025 ya ha ri swin'we ingaku xikwembu xi ngo hi katekisa relationship ya hina ya mahlweni so ya pfala matihlo futhi present ya wena ta-da present ya wena nga vona u swi presentara dikuni ngopfu ti-present na cheka swa njhani okay a ni komba ni tekeni laha You're my world. Please. Babe. I love you too. I love you too. Baby, ni 5,000. Baby, na cancel. So guys, nigga 5,000. So know me,
nan'we loko mi ri na ximalananyana mi ngo khensa vanhu va n'wina hi ndlela leyi twisisa so baby u rini ndzi lava yingiseni Nonoro wa mina ni uchopisi yana marito mina baby lava khensini khensini munhu wa mina kuva i nyike 5,000 oh na khensa baby thanksela va hina va support hinkwenu n'wina mi hi landzelelaka namuntlha baby i nyike 5,000 lexi ni khensi ngopfu baby na khensa loko u nga ri wena ni ta va mani khensi swinene khensa ni vuyelela mina baby nyike 5,000 so ni ta n'wi nyika 1.2 okay I believe it consider guys so yeah someone in must tiva musi swilo leswi swi swa hina swa tsokota swa tango Vena shopping. yes Singaphela manje. ngabe Hawu love. oh Ukuhlela mbili. like surprise so yeah guys you can see let's have enjoy the video hina so in case you are wondering ku why ngamdzelanga mabebeza ku no ndo tlanga it's a prank njani no la ku surprise hi video lokuse hilelile hinkwayo that's why sweswi nga ndi humile nyana ndi site nyana ku nta yi kota ku yiteka nkarhi nhlamusela ku wani nga hlayanga ku wani ngambyelanga at the end ku no it's a prank baby njani over so niendlela ku like I was surprised loko abona that video yelelile sweswi nyana a tshamise de uyanga sizwo a be shocked a hlamali rini vele lo la riscode actor la tlebili wala no you can see like guys stay tuned for another video if you like the video do one please ngakhohleni ku like la mi subscribe la indlela le